Ti znaš beatboxat? Znam. Znaš? Da. Di si to naučio? Pa nemam pojma. Ono. Gdje te naučio, ali na harmonici ti? Shvatio sam kako ići ljudima na živce stalno. I onda sam Aha. stalno kao vježbao beatboxat. Ne treba tebi za to beatbox, čini mi se. A možeš sad beatboxat. A ti znaš freestylat? Pa kažu da znam šta ja znam, brate, možemo probati. Ali Nisam nikad to radio, ali ajde. Da, može baciti neku temu, onako. Može, brate. Dobro, ajde, kava sa šlagom i čašu vode. Može. Ajde, roka. 1, 1, 1, 2, žedan sam ja. Jao, sjedim u gradu i uvijek mi je drago naručit kavu, al kavu sa šlagom. Nekad i sa mlijekom, al to baš ne znam, jel to nije duža sa šlagom, jer to je melanž. Tako kažu konobari pravi, ko nema u nogama, ima u glavi. Ja uvijek sam na travi, pa voda dobro dođe. Pita hoćeš kavu, odgovaram sam može. I tu upalim cigaru i uvijek gledam neku dobru malu gdje je dobra konobarica. Tamo Rima sjedi, kome ide cuga, ide Vanji, ide meni, ide njima, ide svima. Kad dobijem plaću, a kad imam para, tad ostavim i bakšu. Kad platim režije i platim ganđu i kući dam da nemam svađu, ali sjedim uvijek u kafiću, gledam neke mace, uživam u piću. Samo da je ladno, samo da je fajn. Kaže, mogu naručit ja, da li stiže ovo, koliko treba platit, di je kusur, je smisla mi vratit. Reko ne treba, zadrži ostatak, zato što sa parama ne volim bit kratak. Volim dati svima, ko šta da popije, kao zbližava ljude ko 330 Nokije. Nekad, šta će ko pit, ne znam, bacim freestyle i dobro se zezam. Aj!